tumepiga gra. Mungu amesaidia. Mungu amesaidia kabisa. Oro buli yangu ntikumbe nisilale taa huku basi. Sasa ibo tutafika balabala. Eske basi soda bandino habiko habafika Mustafa yao. Umuntu uri gukurikiranira hafi ibiri kubera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari kumbwira neza akama n'amashusho kugira ngo nze kwibatangariza neza, ambwira ko kugeza ubu ngubu intambara igeze ahabi cyane. Leta ya Kongo igisikire cyayo gikomeje n'ubundi kurwana intambara, ariko n'ubundi abasirikare benshi bari kuhapfira, cyane abasirikare b'u Burundi bari gupfa ni benshi cyane. Mu makuru mfite amaze kumpa mu kanya, ambwira ko abarundi bohereje ibihumbi 10 by'abasirikare bajya kurwana muri kiriya gihugu cya Kongo, ngo bose umubare usigaye ni muke cyane ukurikije n'uwohejweyo. Nkuko muri kubibona ariya n'amabatayo y'amamodoka y'igisirikare yatwaye abasirikare b'u Burundi, ariko ngo amakamyo asigaye n'imbarwa mu makamyo yazanywe muri Kongo, yajyanywe muri Kongo agiye rero kurwana n'ubundi intambara. Bamwe mu bantu bakurikira cyane imbuga zanjye nkoranyambaga babona koko byinshi biri kubera muri Kongo ari ibintu biteye ubwoba, by'umwihariko noneho uburyo abasirikare b'u Burundi bari gupfa. Abasirikare b'u Burundi, abana b'u Burundi bari gupfa ku rwego rukomeye cyane, ku buryo ku bantu bari kumbwira ko bikomeje bitya abasirikare benshi b'u Burundi byagera naho bareka ibyo barimo bakisubirira iwabo ukurikije uburyo ki bari gupfirayo. Noneho nabonye n'amakuru avuga ko bamwe mu baturage b'Abarundi bari gusaba neva ko ataba kiri ku butegetsi. Amwe mu makuru mfite bisa nkaho mu minsi iri imbere dushobora kuza kubona imyigaragambyo iba hariya muri Kongo mu by'ukuri. Gusa leta n'ubundi yohereje abarenga ibihumbi 10 by'abasirikare mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya AFC M23, dore ko intambara ntabwo ikiya FARDC gusa igisirikare cya Kongo, ahubwo intambara isigaye ari n'iy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi gisa nkaho kiri kurwana muri Uvira kugira ngo hadakomeza kuba hakinjirwamo na M23, dore ko igamije kuhabohora. Gusa icyo ngira ngo mvuge ahangaha nuko muri buno burasirazuba bwa Kongo koko bahanganye intambara na M23, nibyo rero n'indi mitwe yitwara gisirikari iri kurwanya M23. Amakamyo rero menshi cyane yerekeje muri Kongo. Abantu bari Cibitoke mu Burundi barabibonye ko amakamyo menshi ya gisirikari atwaye abasirikari ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikari yahatambutse, ariko M23 yaje kuharasa, irabarasa mu by'ukuri mu buryo bukomeye cyane. Suko abasirikari baje gupfa, nibyo koko bararashwe nkuko muri kubibona mu mashusho, koko bararashwe barapfa. Gusa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu baje kwihorera Abarundi baje kwihorera barasa Kamanyora, barasa ku bitaro, abaturage benshi bahasiga ubuzima. Reka mbereke iyi video kugira ngo nkomeze kuri uyu muntu umaze kumpa amakuru. Igitero cy'u Burundi kimaze kuhagwa, amaze kumpa amakuru yizewe cyane, ampa n'imibare ndetse n'uburyo abantu bamaze kuhapfira. Ndagaruka mu kanya gato cyane video nimara kurangira, dukomeza turebera hamwe uburyo noneho bigiye gukurikiraho, dore ko Abarundi barakaye koko nyuma y'uko ibitero bibaye tariki ya 4 ukwezi k'Ukuboza. Rero ni igitero cyarashwe cyangwa se cyagabwe na AFC M23 mu Burundi, ariko nta bantu cyahitanye kuko aho cyaguye ntago ratuwe cyane. Igihara ariko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo u Burundi bwaje kwihorera, nyuma y'uko ubundi minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu yaje gutangaza ko
iyi ngibi bitagomba gukomeza gutyo, ahubwo bagomba kugira ikintu bakora. Icyo bakoze ni iki ngiki. Bombe iguye ku bitaro ruguru y'isoko ngaho rwose, ngiyo bombe mu mujyi Kamanyora rwagati katikati. Iyi bombe reba ahantu babituye. Ubu AFC generale navuga ngo generale niyongera kuvuga ngo hano ni muri centre ya Ngomo. Umurundi yisize icyo bita urusenda. Umurundi arimo aravuga ngo asha ngo ejo mwaribwiye ngo mwadushoboye barabahenze. Dore ngibyo neza mu mujyi. Reba rero abamama bari mu nzu, abantu bikingiranye mu mazu bazi ngo birahera. Kumba umurundi afite tageti yaho arimo ararasa. Abantu barashize, abantu bacitse amaguru, abantu bacitse imitwe. Umurundi afite umujinya umurandura nzuzi. Nanjye nabuze uko mbivuga, nabuze uko mbisobanura. Ariko se iyi abahungu ba generale kweri basubije Uburundi, bacecetse bacecetse kabisa. Abiganjemo abagore ndetse n'abana bahakomerekeye cyane muri bino bitaro muri Kamanyora. Ni mu mujyi wa Kamanyora, aho n'ubundi umuntu yavuga imirwano iri kubera cyangwa se yari maze iminsi ibera cyane, kuko ubu ngubu M23 iri mu misozi ya za Uvira, nkuko hano kuri n'amashusho n'umuntu igiye kubereka mu kanya abigaragaza neza. Igihari abarundi bihumiye kuri M23 kugira ngo bagaragaze ko bahari. Ni igitero cyagabagaye kuwa 4 tariki ya 4 n'ubundi Ukuboza. Nibwo igitero cyagabwe mu Burundi. Abaturage benshi baravuga bacika urondogoro, ndetse n'abandi benshi baravuga, ariko baza kuvuga ko hari ukuntu baraza kugira ikintu bakora. Gusa nubwo bagize icyo bakora uyu munsi tariki ya 6 muri iki gitondo, nubwo bagize icyo bakora, ariko ibyo bakoze ntabwo bisanzwe, kuko barashe ku bitaro muri uyu mujyi. Ibitaro birimo abarwayi batandukanye, nkuko mwabyumvishe. Abana n'abagore bari mu bitaro bacitse amaguru, abandi barapfa, abandi barakomereka ku buryo bukomeye cyane. Ni hariya muri kubona hari umwotsi mwinshi cyane nyine w'igitero cyari kigabagaye n'abarundi. Nibyo byatumye n'ubundi basa nkaho bagaragaza ko bahari. Ibi bibaye nyuma y'uko M23 itwitse intwaro zabo, imbunda ziremereye cyane, na ziriya modoka zitwaye abasirikari zangiritse cyane bikomeye, ku buryo n'abasirikari bahiye bagakongoka, muri kubibona cyane. Rero bisa nkaho bitatumye abarundi baceceka gusa, ahubwo bese bategura ikindi gitero gikomeye cyane, ari nacyo cyakabwe ahangaha. Bivuze ko ibingibi rero, niba igitero kigabagaye ahangaha mu Burundi, kigabwa ahangaha nako muri Kamanyora, giturutse mu Burundi, ni intambara mu buryo bweruye nk'uko twakomeje kubibabwira. Ni intambara yeruye, itari uko ari intambara iri kurwanwa gusa mu buryo bwo gufasha FARDC, igisirikare cya Kongo n'abandi bafatanyije, ahubwo hamaze kwinjiramo abarundi, igisirikare cy'u Burundi, kuko ntabwo M23 iraza kureka gutya gusa ko Uburundi buri hano mu gufasha FARDC, ahubwo Burundi buri hano mu kurwanya M23 ndetse no kurinda imipaka y'u Burundi muri Uvira, dore ko ariyo nzira yonyine yari ihari yo kugira ngo bakomeze barwane kandi bakomeze nyine batume M23 idafata Uvira, kandi ariyo ntego bafite. Ushobora kwibaza niba M23 yo aho iri guteganya gusubira inyuma, ariko oya. Andi makuru uyu muvandimwe ampaye uri gukurikirana cyane, ni umunyamakuru uri gukurikirana cyane ibiri kubera muri Kongo, amaze kumbwira neza, ampa na video igaragaza aho M23 iri gutikomereza. M23 kugeza ubu ngubu iri mu bice byo muri Uvira, mu misozi hejuru cyane, aho bari kuvuga ati bagiye guhita bamanuka kugira ngo bahite bakubita umwanzi ubwo ni FARDC, abarundi,
nabo bafatanyije iriya mitwe yo usanga budafite ingufu cyane ariko bari kumwe na FARDC na Congo mu kurwana. Rero barahari kugira ngo bamanuke. Iyi video nayo ireti igaragaza neza. Uyu ni umwe mu banyamakuru bari muri Congo bari gukurikiranira hafi intambara iri kuhabera. Banza wumva uburyo ki uyu musirikare wa M23 ari kugaragaza uburyo ki bagiye guhita bamanuka cyane mu misozi ya za Uvira hariya cyane murahabona. Hanyuma ngaruke mu kanya nanone nasisengura igihari kuri ibiri kubera muri Congo ndetse na updates zose. Niba ari ubwa mbere wageze kandi subscribe, ndabizi neza ko nta handi hantu uzakura amakuru nk'aya ngaya arimo n'amashusho agaragaza neza uburyo ibintu bimeze. Reka ukane subscribe kugira ngo nitsiga tungaruke mu kanya noneho bamaze kubisoza dukomeza n'ubundi busesenguzi n'andi makuru atandukanye muri Congo. Garuke mu kanya nyuma y'iyi video igaragaza neza ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu burasirazuba bw'iki gihugu mu ntambara ihanganishije leta ya Congo, igisirikare cya leta ndetse na M23, tutibagiwe n'abarundi binjiye mu ntambara mu buryo budasubirwaho n'iriya mitwe nyine yindi iri mu Wazalendo, Bamayimayi nyine Bazalendo ndetse na FDLR bafatanyije muri uru rugamba rukomeye cyane ugeze mu mahina, bashaka gukomeza kwegera imbere kugira ngo batsinde urugamba. Ndavuga M23 ndetse n'abandi bagira ngo n'abandi bari kugira ngo basubize inyuma uri gushaka kwigarurira ibice bitandukanye birimo na Uvira. Tombe Fesho mukaya tugiye kwa advance kabisa tuyatake amoye kabisa kuri ni biyaga mukanya turabitara urubunda pero kama Prene ni yi irani Kamanyora Amanyora iri Uvira ni yi imbere. Aha bagiye kumanukira nahagana muri Uvira, nahagana Uvira kuko ingabo za AFC M23 zagarutse ngo mu gikorwa cyo kurwanya umwanzi mu gace ka Kaziba, ariko ubungubu bose bamaze kuba bahagaze neza ndetse ngo banakokinze neza imbunda zabo kugira ngo n'ubundi bahite bamanukira Uvira. Iyi ni imisozi ireba cyane Uvira kandi banitegura kuba bahangana n'umwanzi. Ubwo umwanzi ni FARDC n'abafatanyije abarundi n'iki byose, Mayimayi ubwo ni Wazalendo, bari guteganya kuhamanukira. Muri make dushobora kuza kubabwira mu kanya kari buze andi makuru avuga ko bari mu misozi za Uvira bari kurasta noneho iminwa y'imbunda iri kwerekera muri Uvira, ahari noneho kubera agiye kubera isibaniro ry'imbunda nini n'intoya, drones zitandukanye cyane, amasasu menshi cyane avuga ku buryo bukomeye cyane. Tukaza none kubona uburyo iyi mirwano iraza gufata indi ntera, tukareba aho bihera. Gusa aya mashusho n'ubundi muri kubona ni igitero cya Gabage na M23 aho barasaga ku ntego cyangwa se aho bagombye kurasa, gusa abana b'u Burundi bahasize ubuzima ari benshi cyane. Iki ni igitero cya Gabage n'ubundi ni igitero cya Gabage mu gitondo cyo kuri wa gatandatu. Iki gitero cyahitanye abarundi batari bakeya, imirambo myinshi y'abarundi iryamyanga yahiye yakongotse. M23 icyo iri kunesha cyangwa se ikiri gukoresha mu kugira ngo igaragare cyane nk'iyarashe kandi ikaza ku ntego, nuko ifite uburyo yateguye ibintu byayo na mbere y'uko urugamba rutangira. Dore ko uwatangiye cyane imbere ari M23 ari FARDC no bafatanyije, nyuma yuko bamenye ko M23 yiteguye neza kandi iri mu murongo mwiza wo kugira ngo isonge mbere yerekeze Uvira ndetse n'ibindi bice n'ubundi, ariko cyane cyane mu mujyi wa Uvira. Ariko aho ngaho nibwo FARDC nabo bafatanyije bahise bafata icyemezo cyo guhita abagaba
igitero kuri M23 hanyuma nabo bahita babaha impamvu yo gutangira kurwana. Ishingiye ngo mvugiye si iki ngiki, n'ukuntu mu kurwana muri iyi mirwano ikomeye cyane, aho hari gukoreshwa imbunda ziremereye, drones zitandukanye, aho abarundi bari kurasa, FARDC ikarasa, FDLR ikarasa, bumva bafatanyije bose, ni itsinda ariko umuntu yabyita, ariko mbibutsa ko abarundi ntabwo bagisa nkaho bari gufatanya, ahubwo intego yabo cyangwa se icyo bari kurwanira gisigaye gisa nkaho kiyongereye mu imbaraga bitewe n'uburyo bafite bwo kwirinda, ariko barinda imupaka wa Uvira, dore ko badashobora kumva uburyo ki baturana na M23 mu gihe yamaze kuhafata, dore ko ari niyo nzira yonyine bafite banyuramo cyangwa se baba banafite bari kurwana muri Kongo. Mu gihe rero yabifashwe, buri babwira impamvu Burundi buri kurwana cyane, mu gihe rero yaba ifashwe, ni bigaragaza ko abarundi babura inzira banyuramo bajya muri Kongo, cyangwa se n'abafatiwemo hagati na hagati bakaba babura aho banyura kuko nyine bimaze gufatwa. Nicyo kiri gutuma barwana cyane mu buryo bukomeye, ariko byamaze kugaragara ko abarundi bari noneho kurasana mu buryo butandukanye no kuba bari gufasha Kongo, nk'uko maze kubivuga mu kanya gashize. Kiriya gitero cyagabwe n'icyagabwe kuwa 4, ibyo byose bifite aho bihuriye. Rero ni abarundi kandi bakomeje kujya muri Kongo ku bwinshi cyane, ariko ari naho kandi impunzi zikomeza kwiyongera muri Kongo, ziva muri Kongo zijya mu Rwanda mu guhunga. Ubu rero imibare mfite n'ubundi gera ku 1,122 bamaze guhunga bahungira mu Rwanda n'ibikoresho byabo. Ubuyobozi rero bw'akarere n'ubundi ka Rusizi nibwo bwatangaje ko kuva kuwa 3 ubwo impunzi batangiye kuzakira, kuva kuwa 3 rero nibwo impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Rwanda. Ubu ngubu kandi zikazanyuze ku mupaka wa Bugarama, ubu zimaze kugera mu 1,122. Muri izi mpunzi rero muri izo harimo 263 zasubiye muri EBC, ndetse na 755 zicumbikiwe mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi, mu gihe no izindi ziri mu miryango yo mu Rwanda. Abandi basabye kujya Bukavu na Goma, abafite imiryango nyine kugira ngo babashe kuba bamenya, babashe kuba nyine baba batekanye, abafite iyi miryango muri ibyo bice bitandukanye. Igihari rero nuko intambara ikomeje, imirwano irakomeje, gusa updates zitandukanye nahangaho ugomba kuzisanga. Reka nkubwire ko nubona n'indi notification mu gihe wakanze subscribe, nta kintu ugomba gukora ari guhita uyemeza, hanyuma ukamenya n'ibindi bigezweho. Amakuru aturuka kuri tele niyo abageraho kuri uyu muyoboro wa YouTube channel, hanyuma dukomeze tumenye byinshi. Amakuru afite umwimerere niyo ugomba kumenya kandi ku gihe, pane yandi azahashize igihe. Icyo ngira ngo mvuge rero nuko ugomba gukanda subscribe kugira ngo umenye byinshi bitandukanye kuri ahangari. Ngushimire, mu kanya tuze kongera umenya byinshi bitandukanye biri kubera muri Kongo. Updates zose nahangaha urazisanga, gahunda zacu zo zirakomeje.